Ćao ljudi, šta ima? Evo vas opet u Gambogi Gamingu. Šta ćemo tako danas lepo raditi? Pokazat ću vam u GTA San Andreasu skin selektor. Ostavit ću link u deskripciji. Na vama je samo da ubacite i da odete tab i E i da krenete da listate. Evo ga, Ezio. Ili bukvalno spojite tab i E i Q i listate. Pogledajte koliko skinova ima. Mnogo skinova ima. Mnogo znači skinova ima. Krenut ćemo od početka. Evo ga. Ezio. Neki kao Transformers. Mnogo je dobro. Ovo je tek partija 1 sa skin selektorima, imat će još. Evo je kao neki skeletor, to jest kostur. Naruto, Sasuke. Mnogo jezi mod. Imate svašta. Evo ga Winnie Pooh. Pirates sa Kariba. Zombija koliko hoćete imate, evo. Tigar. Ovi mali. Pink Panther. I koliki je ovaj Spider-Man, Pikachu, Škorpion. Ovo neki iz moćnih Rangera, čini mi se da. Evo ovo je kao CJ-ova majka, kao duh njen. Kostur. Mnogo je dobar skin. Superman. Vanzemaljac. Duh. I vatra goreća. I eto, i to bi bilo to u današnjoj epizodi. Do sljedećeg videa. Doviđenja.